Gatho ni undu wa gucoka fans a Keziah ni macanjamuka kiroko kia umuthi thutha wa kuigua ati Keziah is a new mom in town riu ari kuria USA and a mom of two, na ni ndeto ciakorwo ikinengererio fans ake ni murata wake wa hakuhi mumemerekia Winrose wa Ngui akiandika on her account akorwo agita Keziah. Winrose andika na kuga ndemukuti, "Oh guys, come let's celebrate my bestie Keziah wa Kariuki is now a mother of two. Congratulations my sister and welcome to the world baby Lex." Though most of Keziah's fans ni makorwo magicanjamuka muno thutha wa kwamukira ndumiriri iyo ya Winrose, kuri na aria makorwo na nganja na ndumiriri iyo kuona aingĩ ao makorwo makiuga rĩrĩa maronire Keziah travel to USA matinona tarare murito, na niho Keziah akorwo kirespond kuri ndumiriri iyo ya her best friend. Keziah akiandika na kuga, "Vile nimetafuta huyu Lex nyumba yote simuoni. Winrose wa Ngui umefanya nifikirie nilipata mtoto halafu nikasahau, urenda nguruke ohire ku." Keziah akionekana ta confirm ndagite mwana, na niho fans makorwo magiconfirm ndeto iyo Winrose akorirwo agiposti makiwa message iyo postire on Fool's Day muthenya waira the 1st of April. Ndio kana nawe ni ugwitikitie ati Keziah is a mama of two. Tukorwo tukiaraniria down the comment section, or make sure you turn on your notification niguo gakorwo wa mbere kwamukira ndeto cito tucamanie na our next one.